Dobrodošli u nastavak igrice The Last of Us. Sada smo stali u misiju koja se zove Muzej. I moramo da uđemo valjda u taj muzej. Sada smo ušli valjda, ovo je garaža. I da vidim, imamo ovdje neki sto. Da vidimo što možemo da radimo u njegu. Aha, možemo da ove pištolje upgradeujemo. Dobro. Ovo i ovo ću. Dobro. To je završeno. Idemo vamo. Ja mislim da smo mi sada ušli u taj muzej. Sada ćemo da istražujemo. Idemo prvo van. Preturamo po ladicama, da vidimo da li ima nešto. Našli smo makaze, lepo. Kada smo ovdje zašli. Vidimo što je ova vaza lepa. Da prvo dađemo još nešto. Evo imamo ovdje nešto. Što možemo da napravimo? Imamo 25 tableta. Ću shift. I ne mogu više ništa. Da vidimo što sad možemo da uradimo. To je Eli oborila. Idemo gore. Da mi to izvidimo. Ja mislim da smo mi sada ušli u ovaj muzej. Trebamo ovdje. Deki, ajde zatvori vanjska vrata, molim te. Sada su Eli i Tess prošle, ali mi nismo. Dobro, sad ćemo da vidimo šta će da se desi. Znači, odvojeni smo. Opa, napali su ih klikeri. Ljudi, moramo da ih spasimo. Imamo ovdje jednog klikera. Sada ću ja da ga sredim. Evo ga. Jedan kliker je sređen. Valjda trebamo kao i vratima. Smiri! Ajde jebate to snimanje. Valjda trebamo kao ovim vratima. A mislim da je sada bezbedno da upalimo svetlo. Ušli smo. Evo, našli smo ovdje Tess. Jesi ga ubila? Opa, Eli. Koliko ima ovih zombija ovuda. Opa! Aj, pomažite malo, šta vi samo stojite tu. Ima još jedan vamo. Što ja tučem vazduh. I ovo je zadnji lik. Ajde bre. Ovo je zadnji lik. Ovo se sporo hiluje, vrat. Nećemo mi sada ovaj pištolj. Uzet ćemo drugi. Da vidimo
šta mogu da napravim. Da, šta maksimum health. Čuvamo 50 za 50 tableta da bi napravili heal, da bi imali više života. Slab sam. Gdje trebamo? Tu. Just a bit winded. This way. This will get us to the roof. Tamo treba da idemo. Tamo. Kako mi sada da pređemo? Da li možemo? Gdje trebamo sada idemo? There she is. No problem. Pa da, to je. Uzeli smo ovu dasku i sada ne znam gdje treba da je stavim. Negdje dolete, na nebi. Aha, evo trebamo da stavimo dasku da bi napravili most i da pređemo na drugu zgradu. Ovo je sada neki snimak. Was that everything you hoped for? Jury's still out. Man, can't deny that deal. Come on, this way. Pa, valjda smo sada bliži ka toj zgradi Pick it up. i valjda ćemo brzo stignuti. Sada ćemo da vidimo. We're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. Okej, fokusi nas, ne brinite. Da vidimo gdje smo sada stigli. Pa evo ova zgrada. Pa blizu smo. Right around this corner. Come on. Good morning, kid. Evo, dobri smo, stigli smo do te zgrade. Sada idemo da vidimo šta ima dole. Ajde, Eli, prolazi. Da vidimo šta ima dole. Imamo ovdje 2 metka. What if we get there? Firefly orders. Dobro. It's gonna be fine. Okay. Samo tu. Možemo ovaj kontejner da pomerimo i da stignemo do te zgrade. Koliko ga vozi ovaj Joel? Ajmo. Sada idemo vamo ka njoj. Vidi. Kako si mi prestigla? Ajde, vidi što sprinta mala. Just so it's out there, I can't swim. Ona kaže da ne umije da pliva. Dobro, sad ćemo imati... Je ovo toliko duboko pa da mora se pliva. Dobro. Gori!